Ole, Thawnthu mahian Thawnthu toy short story. Dr.Marvin Lalrinsanga ti kan ngai thla anga. He Thawnthu ngaihnawm tak mai ziak tu hi LalRuatfeli Ralte Kawlni ani a. Ngai thla tu ten like le comment te min lau ti sak le anga. Tin kar thar lama Thawnthu ngaihnawm tak tak. Ngai thla le thei tura in ngai ila cha ome. Nurse, iman mo thei dewem. Kavaning tak, wayang zan nge min zo to ang. Kazau chep, nui sangin ka changa, arok tak chuan kaning to. Ivan zo har em, ala nur nang zui. Ka thil ken hian chut pop ka vachak tak. Nurse ni hi chuan zaidam te hi angaya. Kaila mi zaidam zok lo mi hi kani bok nen, ka vin le cham zel. Kazau thei sha me. Kalome, akal son ngal dai. Chut thil ei tur chuan kantin lam kapan vata, Dr. Marvin po omle wang to. Kan hospital doktora chuan chelo pol takanyang. Larin pui, ring zetamin kautu wang chuan kavaphuna samay may tak. Lalu te chin hi chu o. Athil ei tur nen chuan ka chut na bul cha hian alo chua. Min ko vox chin su o za thak ka ti hlaka. Nang hian zai she ve mi ala ti zui. Kan duty na kan thlen chuan Dr. Lucy hian. Emergency omla hi chuan ei inte hi insum ve thin ro u alo ti ngal bor. Henu hi chu kawang ei thin em. Kan thil ti pianga soisel lo le min ti ringa. Kan ol ve lai ti hian phone en lek hi chuan min vin ship zel ning tak hi kani. Babe, ti tu wang chuan a thin rim mail po re ngal da ya. Ma se ke chu ka thin lunga na vong. Ni e Dr. Marvin hi kumruk chung kalau du ruk. Min du ve se ti ten du thu ka sam chin. Ma se ani chuan min du chu soi lo, mel khat po hian min mel ngai lo. Duat, hemi te pani hi hau ve te. Boy lai tak hian anom bau dai zel mai, ati zat ta. Marvin a chu ka mel vata, min la mel kor zui. Asoi hi dikem, ati chuan. Doctor i, thil ei turin kan chuak soka. O khur lek hian ka chang, lu te po chuan. Nia kan rila jam to lu tuka. Dr. Lucy chu thin rim mail khop mai. Dr. Lucy chu nin om ve chang e. Dr. Marvin nin anin ngai zong ve dek ka ain ti thu ngal ringot. Lu te chuan ati bor a. Ma se lu te ke chu kana ka ti thlot. Na tak hi kani. Ahaw lu tuk, ani ai chai tong mayang. Mi padang tong ma ila ani ang em hian ka du thei ka ring lo. In ka ho chuan ka pa chu lo rui le hle to. Kanu khaladam se chuan heng tiang hian a om ka ring lo. Mate, I lo ho to ani mo ba zet hian a ron tia engtin ma chang lo chuan ruma ka lu san dai. Kanu kha kum som pariat kani in tho ha in min thi sana ka pa kha na tuar perang. Alung leng lu tu khan zuwa chuan ta a zungol ve ya lo chwa pha ta ni. Pa cho ei thei. Ka pa mu bam chu ka kai thowa. Ke ei pe lo a ti muk. Ma se ei tur chuan ka ti lui tho a lo tho ve sha me. Pa, zu hi in tlem tum deuh te. Engtin ma chuan min chang lo. A chang hi chuan beidon chang ka nei thut zel. Boi te ka tum ve lom. Ma se inu ko ngai lut tuk hi ka lo in le china. Pa ngai deuh hian a ron tia. A mit tu yelwang lai po ka mu man. A chut na changa thau chuakin ka pa chu ka vakwa a. Pa, kanu po khan izu in hi lo mu se chuan a du lo ve ngotang. Pa, tu na thut chuan ngei chu har sa ang. Ma se kan pani in kan chang du na nga I ngei thei em ang. Ka ti sepa lu bu ngat. Kan tum don ya a ti ve kha. Chu ei kham chuan TV ke en le a. Kanu kha om ve se chuan. Kan chung kwa te in TV kan en hau le anga. Ka mit tui chu luang thla a. Jing kan thau chu ka pa chu a har fim hle a. Pa, zan in chu kan hai do na ka shila. Ole a ti ringot. Arui lo hi chuan pachong tlem tak mi ni ya a zaidam hle bok. Darli vela chuan nakal turin ka chuaka damdo in ka thlen chuan an lo buai ve khop mai. Kepo in thak na ruma chuan kalut vata ka in thak zo chuan emergency ward lam chu ka pan vat. Luten miron mu chuan kalama lo pan vata. Rini ente alo ti hluaya
amak china nia he nu hi chu engmo ka enang kalau ti vat kan nei dun le ri engmo Dr. Lucy kha ilaw kalma lo khan Dr. Marvin na hawasin atia awa cho tak em kan nei dun hak hak ngati nge ka ti chuan nurse mingi kha omza nei lawina vin shipa chu Dr. Marvin kha na haw shipa Dr. Lucy chap vela ni chu kalau ei lo zia chu mo ke pop mai ka chak zia chu ati le a engtin nge haudan kalau ti vat ka she to bik lo asoi chau mai atia ka she ve cha ka sin le zan lam chu ka bai lo hle a lu te nen film kan en mek phone dar u ti muk tu wang chuan lu te nen kan hoi chau vat Dr. Marvin hian min mel rum dun hle rang za thian phone chu ka ipte a ka thun sok sok ka na tho hun chung chuan phone khada sham sham ro akal ngal dai avaden jarve ka thin phula dik theilo a om dom pa hian lu te chuan atia rini ke chu ka bang dai don mi le ka tia private nurse ni mai dik ka du ka en vat I ban dai ten kom tur ka nei don lavasin ka tia lu te a ban dai chuan kom tur ka nei lo midang ka suisel na le ni lo se ka kom pe chi ni an ni ve lo ka she lo le atia han bang dai se chuan ka bang ve nga la ni mai ka chau zia hi lu te chuan ati hloya ke po ka chau ang reng khop mai nurse ni hi zong thil nam mai ani lo lo tam lo phei chuan tha te na rum zel ma se hemi hospital a hi chuan lo thapi ana kan thok lui sham sham zok lo chalo phei se chuan kan ban na rei to ngotang nurse rini omem nurse moi te hian alo ti lep lewa o alam ka pan vat abul ka han thlen chuan lo bai pui lok ti o tu ma in kan khoi ngam lawa alo tia mi pa hi lo mu ba ma se har kara min ron mel rum kang kang khop mai akut kha ti ka nga dressing sakanga ya ma se tu ma khoya du lawa nurse moi te bak chuan ati le a ikut chu kalau enange ka ti chuan a che ei lawa amu khong reng boya ikut chu pero anu ni om tak hian a ron ti chuan ka du lo ka ti kha ka thavek ati hlaka I chalo ti pa chuan akut na lai chu kalal loka kan en chiang churin aina lo kang na sa nangnu khamin khoi hlek su ti tuarin min nem pop mai katlu chep chu tui mo hian mi ron dom vata I cha em Dr. Marvin lek chu ni in ka thina wa phuna satak o cha e ba nak hian ka tia ke main kalau ti ang ti supina khoi ngal mol mol kut kang pa la chu ngoi hle hle ya anu chuan lom thu soi mol mol bok rin Dr. Marvin kha na ngai sak zia che khai itlu tur lu te na ti chuan midang po ni se ti ve thawang be se na ka in siam pe lo kalau mu thu nyang tue mo hian ka mai chu ron khoya ka du che ka har ngal kok mai ka mu manglek chu ni in ka wa ui mai tak ma se nuam thau sia zan lai dar som pani vela Dr. Lucy lo kala eng tak tiang mo avari mil ve lu te chuan ati sep nia rui ne ya angkati ka ti ve sepa darkar khat nu vela Dr. Marvin po local vele a khoya nge Dr. Lucy a omna kan ko mu vat aruk takin kana veng veng mai lu te chuan mi ron melin imi tui kha shuwa dro aron ti su suwa kami tui tlak lai po ka shelo hetiang tak hian ani mo Dr. Marvin hi kalau du ni pona kan chuak lok lu te bula ka tia ole pon lam chu ka pan wata ai ka du lo Dr. Lucy hian ati tuara bang phena ka biru wat kantana chazok Dr. Marvin an ati chuan khanu wang khana mi chap o ze thian Dr. Lucy chuan ati le ni poni ma na le Dr. Lucy ta na wana don tak acha e ma se he hi lo shero ke chuan ka chen ve don lo che Lucy chuan ati nge chara Dr. Marvin la chu kalson ngal dai Dr. Lucy kha adu hle mokatia ma se midang du lo nei reng si ata na lu hle nyang abial nu po chen pha tu tak nyang mo zinga lo ni chuan ho turin ke in siam mol mol
Rin, Dr. Lucy kabana tumasin. Lau lupa hian lu te hian a ron tia. He nu hi chu o, khoe tang hian nge mo asyat bek chin ni. Inga ti nge. Kasibik lau, midang so yan ya kasyat ve thau. Ani po in siam nga la, kan ve ngay na ya, as ko te hian min thla ve mai chin. In kan lu chu zurim kasim masapera, kapa chu sofa a lau mo ba ma, at sa thla chu ni in. Zurim la chu lanam em zui. Beidong zit hian ruma chuan kaluta, ka in bual ngal dai. Voin kan chol boka, zan in kha theng ngil sung che. Lu te message ka mo chuan. Ka pe lau ka sen nga la. Pe ro. Zan ini kan chan nu ve birthday ni ya, kal po ka tum lau. Ma se lu te in kal turin min tur che na, ka kal pui chu ngai nya yang. Nileng chuan ka mu hi la, ka tho meu chuan lau tlai to hle. Rong te bol sok sokin. Zan ina ka hak tur ke ena, korfal dum hi ka hamayang. Dar sari vela chuan lu te chuan miron lama, mission veng lam chu kan pan wang fang. Kan thlen chuan an lau tam to hle ya, music lari dup dupa. Abo rock ka zo lau lek chin. Kan chan nu puyin miron mu chuan. In lau kala ka van lom, alaw ti chu la. Lu te yan ron aron ngok sok mai. So, Dr. Marvin a. Ako na lam chu ka envat, enge ti vele. Ka, hei lau in ro. Puyin, in tur miron pek chuan lom thu ka soivat. Kan in cha chu kalu hai chem mai, ka dan hei ding mea lau. Lu te ka khoyang e omang le. Ka chut na bul kan dap chuan tu man om to lau. Kalu wa hai si, thau chua mai ka tum chu ka chut thale nok. Mi pa pakhati ka ma a tak hian alo dinga, ma se amel ka muchang thei lau. Ka mi ta phe vek. Min la pom thau nok zui. Tlak lau zetin, ang ngonga ka vuan betlata, anui re chu ka benga cham veng. Icha ati sup chuan. O ka cha, ma se ka taksa hi za chuak vek. Ka o po siya thei lau mai thei ani. Zing kan thau chu ka om na hi ka shelau reng. Rang zet hian khoma chang chuang ka in per thau vata. Ka taksa kanin en chu ruak vekin ka lau omani chu. Betsy ta thisen ka mu phei chuan ka cha chuak tak zet. Tu mi pa nge ka siat lau hne na ka thiang hlim na ka hlan chu ni se. Mi pa mu ring ka en ngot ringot amel ka mu chang thei lau. In ha sok in chu mi in chang chuan ka chuak vat. In ka thlen chuan khoma chuan ka bok ngal thlopa. Ka phone la chuakin lu te chang hian miss call voi som ni zet alo om ka call let vat. Hello, alo ti chuan. Ni jang khang khoyang ei om da ya. Cha o zet tak ka ti chuan. Ka zong na salu tuk che. Washroom ka kalhani ni lo baw ta yalom. Ni jan kan thil ina zuan lo tilalom. Ka in nem jok lawa engtin ma ko om lo. Ma se nang chui tlak papa i rui lu tuka kan chut na kha ni mu hil da yalom a ti chuan. Lu te ka in ten lu tuk. Ka chap chuak tak nge. Engtin ngen ti che alo ti vat. Mai chana ka shilang che. Phone chu ka da ka kap te hi ana eta. Ni jan ka om dan ka shemo mal lo. Lu te lo thlen chuan kwa watin ka chap khur ngat ta. Kanu ne na ka thutiam ve om chun ka bo cha ta wang chuan ka ri ru na hle. Soiwate lu te chuan ati wata. Khuma mu reng chung hian. Mi pa ka shat lo ne na ka thiang lim na ka hlan. Chap o zet hian ka tiya mak te zetamin en chung hian. Rin, takta kami. Kalu ka bungat. Rin, ti thei nei la ka van ti, ma se ka nei bok si lau. In thiam lau zet hian ati sepa. Thawro, vain chu hospital a kalfek turan ti. Ama bok chong na tili a. Ni don take, ka va pei lau. Hospital kan vatlen chuan midang te pon lau kim chap to a. Vaina hian phai lama changin Dr. Amita lau kaldona. Chu wangin, chatakin na thokang chu. Dr. Marvin chuan ati khau faka. Kava mel chuan miron mel ve cha a ka hoi son ngal vat. Lu te hian miron kheu zewa. Icha ati chang ka chat thu in ka chang vat. Dr. Amita lau thlen chuan chi bai kan buk sap lama. Dr. Lucy po nal le pekhle abang do ni mokatia. Thlakhat nuwa. Nang hi icham ya lau. Idang bela i chair boxi idam lawami. Lu te chuan ati borbora.
ka chalom ti ma ila ka chalo tak zet tun lai ka omdan hi diklo ka period tur in chama ka in ngai mya lu te chaw ai ri ma wang chang ka wak tur man mo se thian ba jum lam ka pan vata ri cha em ka nung chul pa hian lu te chuan ati sep lu ka omdan ni she om lutuk ka ti chiawa ka mi tu yatling pambok in entiro lu te bok chuan ati le a naktu ka in enti rang ma se na hi ka ti chuan ni khat lek chol te chon phal em emang Dr. Marvin office lam chu ka pan vata kong khar chu ka ki kar kara lo lu dro chung lam atang hian ron ti sup sar naktu khi ka chol thayang em le in thla shung zat hian ka tia engwangin ati chuan in entir ka du dewa ka ti le a miron mel vatin icha em i khoi lai nge min ngai tua zat hian ron tia kapum hi ka soi zo man lo tes ke thimi ron pe vat ka meng kok mai vain tes ro kara yang mo ni don take thamma sapon kalapi ri reng reng hleinem sar karai lawang ba zet hian ka tia ma se rai na chance ka nei tat vain tes photte kut khur der hian tes kit chu kala a office atanga ka chwa chuan tho kala vak ringot lu Dr. Marvin hian tes kit min peringot ka ti chuan makte zet hian miron mela party nai mut pui pa kha ni mai thei sin akutina ka hup vata a oi om lo lutuk mai in test dur chang ba ju ma chang kalut vat lalpa min rai tir lo sham ro ka chong chai mol mol ma se test kit ke an chuan rin sen pani lang kal mai ke hi karaya mo engtin ke ma le ke ma chu kein be mol mola rin ivarai ve lu te na ron ti chuan ka har chuak zok ba ju ma tanga ka chwa chuan lu te chuan test kit chu en vat irai atiringot lu engtin nge ka ti don ka kwa vat ka mit tu ya luang thlapap bok ka pa engtin nge ka shilang tuna zu ngei ve chawa ka rai thu shilta angila engtin nge min ti ang lungai du su ka om hi min thlamuan tum se thian rini chuan ati mol mola nurse lu te Dr. Marvin ana kauche nurse pakhat hian ron ti chuan ole ka mit tui tla te chu ka shufai sok soka sar ka mu du donem lu te bula ka ti chuan mu ro chola phal em emang atia Dr. Marvin office ka balu chuan test kit chu ka mu wat anui ver ver mai a mela tang chuan a lom mil hle inga nge lom very ngot RC te kameng zau kok mai nang mo ka ti chuak loi ka te te chang to ka chan cha ma se apa na wangin ramdanga ta dai khania pumpkin po ama min phwa sakngat bokani makkati tak zet avain thup thiam vele ipum chunga mi kha ka fani kha ala ti zui engtin nge ifani thei nui sukyan ishe to lawami ka she chuak cha ama hi ma a thut na changa lo thau chuakin akutin ka pum chu lo khoya pumpkin in ne yang ka shelo ka ti sep ka ku chu ron wani na hum wanga ivain zep thei em ama mel ran chung chuan ka ti sep in zebri te ngai ve lom ma na ka chan pa kha ni reng min dua zet thian mi ron ko a ti pal o ka in ze pa wangin ma se ka ti chul boxi ka ta na shi om ze she thiam lawang ka biang chu fo pa zeu ma se Dr. Lucy kha kan ti chuan pasala nei dai to chu wanga ni mo aban dai na chan kha ka mai che pumpkin ke chuan ka te te chang to khan ka mangai dai to che mit tui tling pamin ke na husband ke pon ka mangai che ka ti veya ka moya chuan ron fop sevin kan tet la ya kan thu tiam khai la sha em ka ngai to wanga ma se ka she chuak thei to lo ka she to mia lo ka chala chuan lo kuk zevin kan pani in kanin nei tur kha lung oi lo zet hian atia ka tet lai ka ti chin ang chuan azak noya ka dek vak ka zalutuk anui be sha me
office atanga ka chwa chuan hlute chuan mi ron pan vat ivarei em keila chu kanui ver bok nen I adewa mi min la soi vak vaka larin pui I harem aku chu ka van chunga ka hare min soina lama ka lua ka chuak zo vek engin soya ente hlu ka shil to che ilasha em kha katet laya ka champa ka ti kha Dr.Marvin Lalrinsanga lo mani chuan naute pa po hi amani bok limse thian ka shila ani kha karing ringa min limpui ve hle country na kan lu chuan kha ka esu naute ta na chalo lauti tu wang chuan ka phuna sa boxi ka thau bak pha ke ei cha ka lum pangchang o deuh hian ka tia tlem chau eiro ama bakina tile lute ka vamel chuan miron nui ringot ka chut na bul che a chuan Marvin chu lo thu thlan noka midang ho ka mel chuan miron mel thup zui naute chu cha e doctor ina ti chuan ka ha dam song mai doctor me bok chuan ma se yen kol that bia wanga yang thakhat le kanisia naute chha ta olte mayania atile ta pa enge ei chak Marvin ana ti chuan momo ka ei chak momo chu min lei sak wata motor chunga chuan ka ei mial pumpkin in nei ka lo chong khal wat ka pa hi ka ngai tu a ka tel lovin eng tin nge omang pasal nei ringot donila ka pa hi eng tin nge omang unaw dang te hi nei vela thatur nawi pai ti sha em ati le chuan kala shil lo ka ti wat in ka ho chu ka pa chuan boyi thil shil tur che ka neya alo ti wat ka in thak zo chuan sitting room a chuan ka pa nen thudu nin nupui nei ka du a kha ila sha em o inu chan nu khania atia pa kha choi du thanania ka soi theini hleinem idu phot chuan nupui nei ro ka pa chu hlim mela pa thil shil tur che ka neya zam o lek hian ka ti sepa han soila tho kala wang naw ka pa ya kanin chung chu re tlok mai ma se pa ka naute pa in min nei du a ma se nangma ka ngai to wang che in o ka lo po vak lova ka tile a naute pa perina nei tu che chuan a thalom min ngai to reng su ati dam thlapa pa ei tika nge nu pui nei chui tum deu pasale nei huna le atia Marvin la in na tho phal to boxi lova ina han om reng hi chu kaning lek chin zan in chu palai ka lo tir don ania Marvin a message ka mu wang chuan kalung phu dik lo ka pa chu ka shil wat in nei huna lo ni chuan zinga tengin kan buai ngal chara ka ha to ka ti ta top ka mo kor hak ka lo to chu ni in ama po khan ka to tup si lo I ha thei em mang lo te na ti chuan ka hak thei lo hi mole ka ti chau to ka rai no wang hian mi tui te hi an tlama khopa chapsu I make up a cheve kang lo te bok chuan atili a lu engtinge kan ti ang ka ti choi ra ya Marvin kan phone mai do na mi lu ka thing bat hak lui kan tum le nge ka ha thei sham ma se she om dar thalanga ka pum por ve deuh chu ka en wanga ka nui le chin Marvin te om na hi mission venga da yania kan venga chang chuan a hlat reu em awang chuan kan chuak ma hle luten min din pui do na ka thla muang ve hle bok mission veng biak in kan thlen chuan mi pui pon lo tam to hle ya motor changa ka chwa chuan camera hi de choi mai Marvin a pa hi lar boka reporter san tam hle biakin hall chu kan pan chata lute ku chu ka von tlat ka khur vek to Marvin an min mu chuan mi ron nui suk mai ina lutuk ka bengbula te supa pastorin thumin cham tir lai te chuan ti tak zetin ka soya ka mi tuya nai le to thla kan lak lai te chu kaning lek chin kumli nuwa larin tuang tha ro anaw la tap war to si ani la ina thla du mang si lo larin tuang tha wat jo a aya vina kan ti chuan a thla thei sham inaw ku thak to su ipa lo ho te se ka wak tir don khop che leimin la chwa khom zui ka fa pa ni lo se chuan ka vel chap to ang hetiang em a fa pangal han nei mai chu
Apa, Marvin chuan alo pom vat. Ifapa khadua thlek su ang che, anawa ti chap zia zel. Apa oma maya la phum dai zui. Larin tuang, inti khongai thak vel su o. Marvin la chon nui hok hoka. Ifapa hi chan zia su, kati chuan. No pangala ni hi, ati du leka. Aduat le lutu kilarin tuang hi swal phani hi. Kapale nusangi pon in nei ve to a, an lim dun le bok. Lute pon pasala nei ve to a, ma se tun thleng hian fan la nei thei ri lau. Hero, ilen huna enge ni tum, kan ti chuan. Pastor, ati tarewa, makte zetin kamel ringot. Pastor ni tum chuan ifelanga yasin. Inaw poi dua tanga yania, kati chuan, min mel pa hian. Anu, ka felanga ya mo? Angel po hi kadwa tanga yami. Lu ka bungata. Ama ka fel to ang, ka Angeli po hi katichap to lawang, ati tarewa. Apa motor tho masya chuan po na chuak vat. Apa chuan aron pamluta. Angeli tere po, apa lam chu pana. Marvin po naron pomvat. Apa, anu in pastor ni du chuan ifelanga ya tia. Chuan Angeli po kadwa tangay bukatia. Apa bula chuan na shilve mela. Anu chuan na soidi ka ni chu ifelanga ya lom. Anu thu oi la, chuan i Angeli duat la, inbaldo nang o. Roma chuan an luta. Anin bual zo vele cho kan e nga la. Cho ka bar le tur cha chu ka puma inlet buta, badroom lam ka panvat. Ka wak tuara, ingma ka luak chuak lau, ka chaw nok. RCT icha em. Mitui tling pamakamel chau chuan, merong kai thawin min kwa wangwang. Iraya mi le, aron ti sup chuan, thamasa le tun tha kala period lau ti ka shi chuak ve cha. Naktu ka damdoi na lau kalang che, vamuha damro kalau ti fai mayang, ati ya. Kalau mo hil tlang dai chu ni in, ka har chua meu chuan khwa lo var der to. Marvin mut na lam ka hoi chuan ala mutui khop mai. Thau chuakin ka mai ka phi fai le phota, ruma changa kan chua chuan ti fai tur lau tam hle, ka ti fai ngal zung zung bok. Kanin ti fai meu chuan daria ta lau ri le chep to. Marvin apu lau thau chuakin, thing pui chu ka lau pe vata, chanchin bu char pa in. Hetiang tak ka pasal ka nei van nei hi kaloma, ka van nei ka inti ngoi ngoi chin. Damdoi in kan thlen chuan, mecha doktor chuan min chek ngal zung zunga, nui ver ver chung hian. Dr. Marvin kalompui khop mai che, ati chuan Marvin chu nui suka. Merong kai thawin, doktor nu bok chuan. Dr. Marvin aha damangaya niya, che tirvak vaksu. Naute chat na chance inupui hana nei tam zwala niya, ati ya. Marvin chu lo bungat ngata. Kalom lutuk o ka RCT, ti in min fop vong vong. Kamangay che Marvin, katilet sep. Mangay na ina do theya, ngila na ibok chin. Mangay na ina itsik lava, ayin fak lava, awang lava. Korinthon kat na bungsom pathum, chang li. Atop ta.